Tamanlingasa, el founder del Silsila del Movement el Italiano, Padre Sebastiano Di Ambra con el andanza del Acuerdo de Paz que tarimpuha ahora el gobierno nacional entre otra vez el Moro National Liberation Front ta encabeza si Nur Miswari, asigun pa con ele, tiene conflicto na kada igualan grupo como del gobierno. Na MNLF también, talarga papasaplit con el MILF, el MNLF. It's complicated because we have here different elements. We have the strong personality of the President Duterte, who can do things with his own style. We have an MILF who have been in some way affected by the lack of the final stage of peace. We have an MNLF who tried to assert their rights. Meanwhile, they have been out for a long time, so they claim something. You have an MNLF that are split inside themselves. You have also other group like BFF that they want something more that the peace that MILF, MNLF want to achieve. We have international pressure with some more radical group who are moving that direction. So it's complicated. We pray for a miracle. Ta entende asigun ele que necesita el gobierno el expertise di Miswari na asunto de paz pero hindi syempre pwede olvida el mga sentimiento del mga afektado del di ilang mga asalto. Asigun pa kunili, hindi pwede kikita si Miswari su nombre na Zamboanga Siege siendo disuyo este grupo. Of course, I dream of this peace. I've been here 40 years. I arrived in 77. Even I was a negotiator for MNLF at the time in the area of Zamboanga del Norte. I know many commanders. I know how these young people sacrifice their life for an ideology. Of course, I don't believe that an ideology has to be pursued with violence, but anyway, we respect. So all of us, we dream peace. Como el Silsila Dialogue Movement, una organisasyon kita ayuda tiene paz entre el Cristiano y Muslim na kada probinsya. Takre asigun el Padre que tiene siempre kita el paz, aquí na Mindanao. El mismo mayoría del lote, donde construido el facilidad del Silsila na Harmony Village na sinunok, es un parte asigun de su inspiración que el MNLF el sinta junto con el gobierno para tiene paz por causa el terreno o esta tierra donde local di la oficina. Ya dona el cuantos miembros del MNLF del años 1980 pa, como parte del soporta del MNLF na su advokasya de paz. Ya que también asigun parte si Di Ambra con el MNLF Peace Panel como peace negotiator del año 1980, que ya resulta con el 1996 Peace Agreement. Albert Luna, Dateline Zamboanga.